Dobro večer, poštovani gledalci. Uživo ste na drugom programu televizije Crne Gore. Ovo je posljednji CG Sport u 2010. godini. Uglavnom ćemo pričati o fudbalu. Naš gost biće novi trener budućnosti Saša Petrović. Ipak na početku emisije da pogledamo kako je danas protekao izbor najboljih Crnogorskog olimpijskog komiteta. Gledamo prilog kolege Janka Pešikana. Ovo je bila jedna pokrivalica za kasniju priču sa trenerom budućnosti. Sačekat ćemo koji trenutak da kolege iz režije spreme prilog. Inače da kažem da su Vaterpolo klub Primorac i Rukometni klub Budućnost najuspješniji sportski kolektiv u izboru COKA, dok su za najbolje reprezentativne selekcije proglašeni muška košarkaška i ženska juniorska rukometna reprezentacija. Pitanje za kolege iz režije, da li prilog može da krene? Sačekat ćemo još koji trenutak. Ako ne, onda ćemo započeti priču o fudbalu. Ne može trenutno da ide. Pogledat ćemo prilog kasnije. Onda da predstavimo našeg gosta, kolegi kamermani Raco Bradović i Lekso Radović su već spremni. Saša Petrović je naš gost. Saša, dobreče i dobrodošli. Drugi put ste na klupi budućnosti. Odmah prvo pitanje, ima li razlike u klubu u kojem ste bili prvi put i sad i naravno za koji ste igrali dugo branili? Dobro večer. Pa odmah da kažem, znači ima razlike, znači velika razlika je u infrastrukturi i organizaciji kluba. Budućnost je puno napredovala na tom planu. Što se tiče situacije igračke, pa mislim da u ovom trenutku je situacija malo nejasnija. Znači, zimski prelazni rok, malo je teška situacija po pitanju dovođenja igrača. Isto me situacija čeka kad su u pitanju igrači, znači moram da pravim rez, što je dosta nezahvalno na polusezoni, ali dobro, neće biti lako, ali ovaj put sam pun samopouzdanja, iskusniji za par godina i mislim da sam spreman da pomognem, da budućnost dođe tamo gdje je mjesto. Gledamo kadrove sa preskonferencije kada ste potpisali ugovor. Ugovor potpisan na 2,5 godine. Odavno jedan trener nije toliko ostao na klupi još od Branislava Milnačića. Očekujete li da ćete ostati do kraja toga? Pa dobro, 2,5 godine je realno jedno vrijeme koje je neophodno da bi nečiji rad došao do izražaja. Ali pošto znam kakva je situacija ovdje kod nas u Crnoj Gori, da je najlakše za neki loš rezultat okriviti trenera, ja sam spreman. Znači, spreman sam da radim onoliko koliko u klubu procijene da je potrebno i ja nikad nisam bio problem, pošto sam čovjek iz ovog grada, iz tog kluba, znači vrlo lako ćemo se dogovoriti, ali sam siguran da ću raditi kvalitetno i da ću ostati duže. Dolazite u klubu u prilično lošem trenutku, poznate taj sukob između najveteranijih navijača i predsjednika kluba. Malo je navijača na tribinama, nikad ih nije bilo manje. Vi kada ste prvi put bili trener, sjećam se jednog meča protiv Zete, kada ste pobjedili preokretom od 2:1, praktično zapadna tribina puna, bilo je navijača i mnogo na jugu, naravno, onih najveteranijih budućnosti. Sada je onako baš, rekao bih, teška situacija u klubu, nije ni igrački kadar baš najbolji, ako mnogi iz kluba neće to da priznaju, puno igrača koji su stari za crnogorske fudbalske prilike. Pa dobro, sve je to tačno. Moram da se sjetim te utakmice, znači to je jedna bila vrlo lijepa utakmica, jedan preokret i gledalci su zadovoljni, napustili stadion. Što da kažem, znači situacija jeste teška, ali mislim da postoji obostrana želja da se prevaziđe situacija. Mislim da su i Varvari svjesni da moraju da pomognu klubu u ovom trenutku, da se pokupila jedna ekipa ljudi koji imaju zajednički cilj. Odavno u budućnosti nisu bili ljudi koji su tako jedinstveni. Znači Varvari očekujem da će da nas se pridruže, da će na toj prvoj utakmici biti par hiljada ljudi i mislim da će oni da nas u stvari nose ka tom cilju, a to je titula. Da pričamo još malo o igračkom kadru. Rekli ste na početku priče da ćete napraviti red. Sigurno to nije lako. Da li ste već razgovarali sa tim igračima na koje ne računate u drugoj polusezoni? Pa dobro, to je posao za direktora. Znači, malo je nejasna situacija, zavisi od pojačanja koja ćemo angažovati
mi imamo listu želja, normalno, shodno našim mogućnostima, koje nisu u ovom trenutku kao što su bile ranije, ali mislim da ipak i takve kakve jesu u budućnosti u ovom trenutku, najveći klub u Crnoj Gori koji ima i uslove za igrače, znači može da afirmiše igrače i mislim da je cilj mnogih igrača da igraju u budućnosti i da steknu afirmaciju. Mislim da ćemo posle nove godine imati jasniju sliku i da će ta transfer lista zavisiti od dolaska određenih igrača. I vi i sportski direktor Nebojša Ševović rekli ste na pres konferenciji da budućnost ima onako popriličan broj kvalitetnih mladih igrača, ali mnogi se s vama ne bi složili. Čini mi se da na prste možemo prebrojati te momke koji eto već pomalo igraju za prvi tim, Nikač, Mugoša, Golubović, Cicmil, ostali. Eto, neka bude parametar mlađe reprezentacije gdje nema mnogo igrača u budućnosti. Čini se da nisu na tom nivou. Pa dobro, ima par igrača, ali normalno ne možete da gurnete kompletnu ekipu. Znači, normalan proces je stasavanje mladih igrača u starije iskusne. Znači, mislim da ćemo i da napravimo jednu takvu ekipu, kombinaciju mlađih i starijih i da će ovi mlađi igrači upravo ovog proljeća da pokažu da mogu da nose dres budućnosti i da će od juna biti mnogo jasnija slika budućnosti i da će ti mlađi igrači biti afirmisani od juna, normalno sve uz adekvatna pojačanja. Znači, mislim da ćemo odraditi dobro posao koliko budemo mogli. Pojačanja, pominju se razna imena, eto, voljeli bi sigurno i gledalcima, zanimljivo posebno onima kojima je budućnost na srcu, da čuju prilike koga biste vi voljeli definitivno imati u timu. Pominju se razna imena od Rotkovića koji dobro igra za Petrovac ove sezone, preko igrača Mogrena, Grbića i Draška Božovića, čak se je pominjalo da će se Purović vratiti u budućnost, eto da ne pominjem sva ta imena. Možete li nešto reći konkretnije? Pa konkretnije sve zavisi, znači, od trenutno finansijske moći kluba, jedno, a drugo, ne znam koliko je realno da mi možemo dovesti igrače Mogrena koji su pod ugovorom, normalno da kad bi to bilo realno da bi to odradili, ali veoma teško sad u ovom trenutku i zavisi od odlaska u inostranstvo nekih naših igrača kojima klub, ukoliko bude povoljan transfer, će omogućiti taj odlazak. Igrači kojih se budućnost, recimo ljeto se odrekla, poput Nikole Vukčevića, Đurišića koji je dobro igrao za mladost, da li na njih računate možda? Pa na Nikolu Vukčevića svakako, na Đurišića takođe, ali ne znam koliko je to realno u ovom trenutku, sve zavisi, znači, od njihovih kombinacija, od naših, znači, sve zavisi od transfer liste. Mnogo jasnije, sve ćemo, čitavu sliku ćemo imati posle nove godine. Budućnost je u prvom dijelu sezone loše igrala derbi. Oba puta izgubila od Mogrena, u prvom meču bila je to katastrofalna partija. Pobjeđen je Rudar, ali u tom meču koga je gledao prvo polovino, Rudar imao 5-6% šansi, ni to nije bila dobra partija. Znači, za vas je veliki zadatak i u buduće da jednostavno promijenite to nešto u glavama igrača, jednostavno u derbijima se osvaja titul. Ako kažu mnogi da su mali mečevi najbitniji, ipak mi se čini da derbi odlučuje na kraju ko će biti prvi, a ko drugi. Pa dobro, ja ne bih komentarisao minuli period, znači ja želim jednu budućnost koja će da bude agresivna, koja će da napada i u svakoj utakmici da igra na pobjedu bez obzira ko bio protivnik. Puno ću morati da radim na atmosferi i siguran sam da uz ove momke koje ćemo da selektiramo, da možemo da napravimo to normalno ukoliko neko ne bude mislio tako da nećemo imati milosti. U profesionalizmu nema sentimentalnosti, kaže jedan moj poznanik. Jeste li već osmislili sistem u kojem će budućnost da igra, da li je to, ne znam, 4-4-2, 4-2-3 sa dva napadača s jednim klasičnim špicem? Pa sistem zavisi od igrača kojima ćemo da raspolažemo. Sigurno ćemo imati dvije varijante, to su neki sistemi koje ja volim da igram. Igrat ćemo i 4-4-2 i 4-3-3, sve zavisi od utakmice, ali i od igrača koje ćemo angažovati. Pominje se da je skoro izvjesno da će Ivan Vuković, najbolji strelac budućnosti, igrač sa najboljim ugovorom u istoriji crnogorskog fudbala, napustiti klub u januaru. On je bio ubedljivo najbolji igrač budućnosti, dao najviše golova. Koliko su te informacije tačne, koliko je blizu taj transfer? Pa znam da se radi na tom transferu. Sve ćemo znati posle nove godine i od tog transfera zavise i eventualna pojačanja. Znači moramo da se čekamo. Opet se vraćam na tu preskonferenciju. Mnogi od nas su očekivali da će i ljudi iz uprave kluba, da ćete i vi reći da se titula ne juri, da se očekuje neko podmlađivanje, pravljenje igre na duži period. Ipak svi su rekli da 5 bodova nije preveliko i da ćete probati onako sa strane da stignete Mogren, da niste na taj način ponovo malo opteretili igrače. Pa ne želim da opteretim igrače, znači opteretio sam više samog sebe.
želim da motivišem igrače, znači bez motiva ne bi imalo svrhe raditi. Budućnost sa svakom ekipom sa kojom god izađe mora da juri titul. I mislim, ukoliko angažujemo par tih pojačanja, da ćemo biti spremni na to uz dobru atmosferu, uz povratak Varvara i uz njihovu pomoć, mislim da možemo puno. Imali ste običaj kad prelazite iz jednog u drugi klub da sa sobom povedete neko od važnih igrača, obično su to bili vezisti, Vlahovića ste odveli u budućnost, ušao u reprezentaciju, igrao dobro protiv Hajduka, potom Golubovića u Grbalju, on je tamo bio standardan, hoće li biti neko pojačanje iz Grblja u budućnosti? Pa, veoma teško, znači igrači Grblje su veoma skupi, imam nekoliko želja, ali mislim da nije realna realizacija u ovom trenutku, s obzirom na platežnu moć budućnosti. Uskoro počinju pripreme, jeste li zakazali termin kada se kreće sa spremanjem za narednu polusezonu? Da, to je 10. januar. Od Antalije nema ništa? Izvjesno je da će to biti Hrvatska ili Slovenija, zavisi od ponude. Dobro, zaključili smo ovu priču o budućnosti. Na kraju možda i da saberemo čitavu fudbalsku godinu, šta je na vas ostavilo najveći utisak, mada znam da je to reprezentacija, ali da prokomentarišete čitavu sezonu i učinak crnogorskih klubova u Evropi, kada se možemo nadati da će biti nešto bolje? Pa normalno da je to reprezentacija, ona je učinjela puno za afirmaciju, to se vidi i u ovom trenutku po interesovanju za naše igrače. Znači, naši igrači su dobili na cijeni. Kada budemo popravili infrastrukturu, kada budemo puno više uradili na edukaciju, posebno trenera mlađih selekcija, jer evidentno je da imamo talentovane ljude, mislim da će tada i naš fudbal da pođe korak naprijed. Mislim da će se pojaviti ljudi da će doći do privatizacije klubova, znači ima već najava da će doći ozbiljni ljudi i tada uz ozbiljnu organizaciju, uz pravilan rad, ali par godina, ne na pola godine ili na godinu, mislim da će doći i rezultati, da nije nemoguće da se neki crnogorski klub kvalifikuje u neku od evropskih liga. Ako ostanete 2,5 godine, kad navijači mogu da očekuju da budućnost preskoči nekog jačeg rivala u tim kvalifikacijama za Ligu šampiona ili Ligu Evrope? Pa ukoliko ostanem, znači odmah posle 6 mjeseci mi ćemo pokušati da igramo dobar fudbal. Pokušat ćemo da pariramo evropskim klubovima, normalno uz adekvatna pojačanja, a siguran sam i ako ostvarimo rezultat u ovih pola godine da će ih biti. Dobro, Saša, hvala puno razgovoru i puno sreće sa budućnosti u naredne, nadam se 2,5 godine. Hvala i vama.